Dobrodošli, dragi prijatelji. Zaista mi je posebna čast što sam večeras prvi put ovako na ovakav način ovdje u ovom gradu, u Živinicama. Toliko imam prijatelja iz ovog grada, toliko se nas srećemo širom svijeta, i oni koji žive ovdje i oni koji su nekada slučajno negdje. Izuzetna mi je čast, kako sam rekla, ali kriva za ovo je ipak organizacija grada Živinice i naravno želim da pozdravim, da mi niko ne zamjeri, našeg gradonačelnika koji je kriva za sve ovo. Može jedan aplauz za njega. Ja uvijek kažem sve što je dobro neće